Dobro, prije da odgovorim na pitanje, želim još jedan put da spodelim svoje osjećanje ovde u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Ja sam uvek radosan kad sam ovde. Evo, dobijem nagradu izvrsno, za mene motivirajući. Ovo još jedan put potvrđuje naše izvrsno prijateljstvo koje postoji između Republike Makedonije i Bosne i Hercegovine. Meni je značajno da, navistina, ovaj ugovor koji smo postigli i sa Bugarskom, no sada i sa Grčkom, ispraća poruku prijateljstvo, ispraća poruku mira, stabilnosti, bezbednosti celog regiona. Za uzvrat smo dobili obećanje da kad mi isporučimo, onda i Evropa isporuči, pa i NATO isporuči. Tako da, evo, Makedonija dobila datum pregovora zajedno sa Albanijom. Dobili smo, odnosno bit će to utvrđeno sljedeći četvrtak u Briselu, pokana za polnopravno členstvo NATO-a. Ja to isto želim da građani Bosne i Hercegovine brzo dočekaju. Nadam se da do kraja godine ili početku 2019. konačno Bosna dobije kandidatski status. Ono što želim da kažem da ova nagrada nije samo moja. Ja sam spodelio ovu nagradu sa mog druga Denisa, sa Ana Brnabić iz Srbije, sa Edi Rama iz Albanije, sa Duško iz Crne Gore i sa Ramuš Haridinaj iz Kosovo. Ovaj naš region ima zajednička budućnost. Ono što smo izgradili kao prijateljstvo, ono koje što smo isporučili prema Evropske unije, Evropska unija mora da ispoštuje do kraja i da svi zemalja konačno budemo članice Evropske unije. Ja vjerujem da i Bosna i Hercegovina napravit će sljedeći korak u MAP koji ima za NATO-a i doneći svakako prosperitet celog ovog regiona. Ono koje predstoji sada u Makedoniji je referendum. Svakako očekujemo da predsjednik Ivanov posle drugog glasanja u parlament koje se danas odvijalo, opet sa 69 glasova, poštuje Ustav i zakon i potpiše ovaj ugovor, zato što to je njegova ustavna obaveza. A posle toga sljeđuje referendum. Po referendum uspešni bit će ustavnih promjena u Makedoniji, pa onda Grčka ratifikuje dogovor u njihovog parlamenta. Ja samo koristim priliku da uplatim još jedan put poruku predsjedniku našoj zemlji, gospodin Ivanov, da potpiše ovaj ugovor, zato što to je njegova obaveza, a svakako time daje mogućnost građani da se izjasne na demokratski način na referendum.